دیکھیں جی، یہ اربن فارسٹ کا پروجیکٹ ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2020 کے بعد سندھ میں اس کا انوگریشنز کروایا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو یہ اربن فارسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 110 ایکڑ میں بنا ہوا ہے اور اس میں 32 قسموں کی ڈفرینٹ قسم کے پھل اور پودے لگے ہوئے ہیں، دوسرے قسم کے اقساموں کی، الگ اقسام کی. اور یہ جب سید ناصر حسین شاہ صاحب منسٹر بنے تھے ہمارے فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کے، اس زمانے میں ہم نے یہ بنایا تھا. اس کی کل جو رقابت ہے وہ 4 کلومیٹر ہے، غالباً 4.5 کلومیٹر پہ یہ بنا ہوا ہے. ابھی آج کا جو پروگرام تھا یہ اسپیشلی منسٹر صاحب تیمور ٹالپور صاحب، نواب تیمور ٹالپور صاحب کے احکامات پہ کیا گیا ہے کہ شہدائے کربلا کے نام سے ایسے پودے لگائے جائیں پورے سندھ میں تاکہ ان میں برکت بھی ہوگی، اور یہ جو ہمارا اربن فارسٹ ہے یا جہاں جہاں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے مینگروز بنے ہیں یا فارسٹ بنائے گئے ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے. تو آج کا محرم کے حوالے سے، آج 8 محرم ہے، تو ہم نے یہ پنجتن کے نام سے 5 درخت میں نے لگائے ہیں، اور باقی جو درخت ہیں وہ ضرور فارسٹ کی ٹیم نے اور دوسرے جو ان کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ ضرور لگائیں گے شہدائے کربلا کے حوالے سے کہ جو 72 شہدا تھے ان کی یاد میں درخت لگائیں گے یہاں پہ آج. تو اڄ जेको 8 محرم आहे ऐं असांजो मिनिस्टर फॉरेस्ट नवाबज़ादा मोहम्मद तैमूर टालपुर साहब जे ख़ासि हिदायतुनि ते सॼे सिंध में शोधा करबला जे हवाले सां उन्हनि खे ट्राइब्यूट पेश करण लाइ, उन्हनि खे यादि करण लाइ हीअ असां वणकारी मुहिम कई आहे अॼु. ऐं उन में तव्हां ॾिठो त असांजो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैद कुमैल हैदर शाह साहब जेको हिते बूटा लॻाया, उन सां गॾु जेको आहे सिपाफ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन ऐं मीडिया ऐं ॿियनि माण्हुनि शिरकत कई इन प्रोग्राम में ट्री प्लांटेशन में. अच्छा, हीअ असांजो अर्बन फॉरेस्ट आहे जेको 110 एकड़ ते मुश्तमिल आहे प्लांटेशन, ऐं हिन जी 4.5 किलोमीटर जेकी लंबाई आहे दादू राइस कैनाल ते. ऐं हिन में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा वण आहिनि ऐं हिन में जेको इंशाल्लाह जल्द साइकिलिंग ज़ोन ऐं वॉकिंग ट्रैक, टक शॉप ऐं सिटिंग एरिया माण्हुनि खे तफ़रीह ॾियण लाइ ऐं एनवायरनमेंट जेकी सखर जी आहे उनखे बहितर करण लाइ अञा वधीक जेको जेके ॿिया ट्रैक आहिनि उन्हनि ते शजरकारी जारी आहे ऐं इंशाल्लाह कई वेंदी. करबला जे शहीदनि खे अर्बन फॉरेस्ट जे तरफ़ां मुख़्तलिफ़ गुल हणी करे ख़िराज अक़ीदत तो पेश कयो वञे, जंहिंजो इफ़्तिदा सईद कुमैल हैदर शाह करे छॾियो आहे. कैमरा टीम सां गॾु अदनान शेख, इबरत न्यूज़, सखर.